ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Shillong, it's been too long. It's Ronan Keating and I am coming back to India. Finally, I will see you there at the Cherry Blossom Festival, November 19. The smile on your face lets me know that you need me. It's the way you make me feel. It's better than I've ever known. Ka Giant Hills Autonomous District Council. Haka sin syong dorbar telang ka bandairu ka sin ka bakhaddo jong ka samoy terekam jong snem arjar khat khandai hadu usnem arjar arpusau kala sedang menta ka sengi ka khandai tarik unai wing arjar arpulai. Kani ka dorbar ya ka bala penyai dau chairman ka JHADC u Dr. Sanke Shangpung kala ne tanggumba khandai pau minute AA. Arpu prangut ki weipat ki MDC kila donlang. Habaya shimenta haka kenta jingkeli UMDC ke Jowai Central. Uba Andrew Shulai ula keli halor ke Nongrim Jongga Council haka baya day bat ki jakai yakaja kapot bat ka Assam. Executive member uba Finalines Bare ula jubab baka shinong khanduli ke bahab hapo ka elaka Nongjingi ka lapangap mukro ki bahab haka elaka Shiliang Mentang ka mauluber bat ka khat khasla kumju ka psiar ki bahab hapo ka elaka Raliang kumba ka long menta ki long hapo uput usam bapura jongga JHADC jongga jela Meghalaya. Haba a jingpen syai shu halor ka juba bala ai do ba bare. U Chief Executive Member jongga JHADC uba Thambor Shiwat ulayathu ba ka sarkar jela ka lapan ya ka jingsngo bat jingshem jongga JHADC halor ki jakai ya ka japut bat ka Assam. Hakani ka dorbar ka bashisngi u Chief Executive Member ka JHADC uba Thambor Shiwat ulawanra ru ya ka report ha ka bayadai bat ka jing penbek ya ki katto ka ni ki benta jongga Giant Hills Autonomous District Village and Town Development Council Bills 2023. Policy was done with regard to ongoing border dispute between Meghalaya and Assam in the areas of Pond Corridor Council. The answer is yes, sir. May I know what is the stand on the policy of the council from Parliament? Jadi kerjanya ini clear dan polisinya dan juga terkesan itu nomor yang council wah. Jadi kita di border dispute dengan kami. Ini yang council dan kita terkesan polisi ini nomor yang council. Jadi kita ada kapan juga di border tidak hukuman baru di council. Dan yang ini pasti yang di border yang bisa. Ini waktu dan kesalahan itu asal hanya bagi bias. Itu aktif ini sekedar kesalahan dari polisi yang council. Jadi itu apa di border habis. Mr. Chairman, sir, ini itu supplementary question for the police member. Ini yang member executive committee. Walau persenyaman untuk yang kami atas harus untuk ini, ini pun juga kini tak Islam dan ini tahu ikan ke jajah atau upaya ini, lalu yang ke senang kaduli, untuk ke elaka magi, elaka untuk ke elaka silang bintang dan mukro. Wahab akan siang mentang mereka murga wahab untuk keralian dan harga sekarang wahab untuk keralian tentu tidak tersiap wahab untuk keralian. Ini adalah yang berkamsul kalau mana nanti terpercaya bahwa ini di area teruman di wahab kacau urusan jenama keralian ini juga asal bukan dan dia berjalan terus urusan yang berjalan ini. Dalam nomor, boleh di nong di hati kok berkali dalam sehari itu hati. Tetapi ya, kalau ini tapi kita jika sudah kita macam di border committee ini bertahu tak dengan standar ini.
em ở trên nhà bệnh có tặng cái gì hỏi mặt đúng không? Thì em thì thao đầu đặt em đưa vào một máy. Dan yang di dispute area, kita bersenyal di Australia, dapat senyal kalau saya untuk ikan ini sedang lebih for untuk di sana mereka ini kita harus nampak. Dapat bersenyal dengan komiti kan. Nah, statement minggu depan jadi ke council jadi view opinion ke council yang itu ini ordering buat di kami bagi yang state asal Rockwi. Ke depan jadi jika ada view opinion dari itu ini Cina. Kalau kenal IM charter ketuman sekian. Panelor di tele dengan DOI, mana pun DOI dengan thought atau persenyawa awal ada di state, pada state kalian, pada state asam ya. Wang itu aku kini Cina tu apa pun ini kita ini existing village tu lah isu salah ini legal spiritual. Pada pun tipi lepas, dalam ini itu Cina tu mana Cina tu Cina pernah kan wina di dekat di tipi cuaca kan ribu supaya kelabang dulu. But ia kata lah, ini di thought wah, ia kini ilakan buat korban macam jempat yang ikan sesukan juga wala tu cuma pernah bagi tahu korban ini. Dan ada di thought. Bahkan negara terkait itu orang bukan orang respon yang ada di thought ini. Henry negara yang harus diikuti. Kalau lihat dia pada import ya betul dulu ada ilaka dalam kamu tidak ya ketemu orang kaya ke respon dulu itu government wala teka dinilai dia ini teka jemputkan dia ini yang kedua ya ketemu manusia orang teka orang itu berarti maksudnya kamu tak bentar yang ini duduk ini maka itu impian Harus bawa kabel sponsor yang bekerja lima tu hawa awal juga mah. Hai tu ayo order kamu yang instan mah untuk. Ini orang yang bila ada hakikat ideal mah. IMI ketika profil manusia. Kalau semua bahkan nggak ada pilihan yang kalau kita aku boleh share bukan. Nggak juga iya ketika profil manusia di luar itu manusia Mesti ia senang iki halal belum lima, kalau orang ini kuat ini senang iki kuat ini kuat ini kuat yang samsul. Jadi ujung ia berapa di mana sesuatu ini kemudian scan yang bercinong atau kalau memang ini cinong juga kuat ujung ini scan nampu cinong ukro. Cinong ukro ada yang scan kalau kamak kuat biar kuat itu mimpi atau isu atau ada scan ada samsul. Helai itu tuan kita teman mandi kita nak orang ini orang nentu ke mak itu ke kaput ke sanjung pun teman yang tertinggi orang di sekian. Nak kini ke asam di bawah kali klaim juga teman mak kawan mana kita klaim betul saya semak. Jadi orang ini memang orang tua yang asam dan untuk yang berkarya rumah. Wah itu kata ini kita clear ada manusia yang ini ke kaput. Kalau kita berbicara jadi dekat mana dia ikut juga orang ini dekat bersama kita. Kita di prof no, kilo berapa prof no kilo sampai dalam di discussion. Tapi nanti di sini natural pasti kuat. So kalau agak sekian masuk ini mampu lihat profesor ini kenapa jadi kita ini. Kalau itu orang lagi Inggris punya, kita kemana dulu dari UK Jahil, punya ini akan lihat depan itu orang sendiri, mana ini how what is ini dari God Islam yang ada, jadi sesuatu orang yang ada, kerana ini I beg to report that the judge in the as the last plot as proven observed, that the Commonwealth Institute of Dubai is promoted and appointed as land
Transport and Settlement of Child January Autonomous State of Silverite in the way of fee of rupees 45,600 and dash 101 400 per month, one notification number /3/12/226 dated 31/7/2023. The fee have been already promoted to all MCs and the right. Region Secretariat assume duty in effect from 1st of 2023 at 10 This report is now placed before us as required under Rules 29(1) and 2(f) of the Assam and Meghalaya Autonomous State Constitution of State of Rules 1951 as adopted and amended. White House. So now we come to our next agenda of business, and that is the report of the Chief Executive Member on the bill, the Gentleman's Autonomous District Village and Town Development Committee Bill 2020 as certified by the state government. Now, the Honorable CM, can you please take the floor? Mr. Sponsor, with your permission, I beg to report before this House the matter concerning with the January Autonomous District Village and Town Development of the Bill 2023 passed by this Council in its special session held on 20 June 2023. The report is as follows. Number 1. The January Autonomous District Council Party the time number //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 /
Government of the Kalia District Council Affairs Department for obtaining the assent of the Governor. The Government of the Kalia through the District Council Affairs brought the number DCAs 16/2023/51 dated 18 October 2023 have requested to reobtain the signature of the chairman on the bill after the same was being corrected by the state law department. The rectifications are required to be made to certain sections of the bill in order to facilitate the submission and documentation of the bill for the assent of the Honorable Governor of Kalia. The corrections required to be made are in respect of the following section of the bill as indicated hereunder. Section 1, short letter extent and commencement. In subsection 3, it shall come into force at once, shall be rectified to read it as it shall come into force from the date of its notification in the official gazette. Tahun depan, 4 minggu muncul di Pas Negeri Semarang.